Michael and Diane Marin, AC and Jonah Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Anika May, John Alfred, Aliana Marie, April Jan Marini, Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Asmin Menabes, Mercy and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco and family, Eddie and Rosario Gilas, Chit and Robin Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Leah and Ansley Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Jolie Manluta, Jay and Chica Rayon, Ronnie Gatos, Ning Paharit, Bienvenido Sason Jr., Bienvenido Sr. and Gloria Sason, Ambrosio and Edna Manglalan, Doctora Leleng Santiago and family, Sikat and Almario family, Emerito and Senaida David, Emerson and Ken May David, Shane and Kevin Manabat, Marco and Sion Manabat, Erica Summer David, Krisa Nicole Senaida, Christopher Cuenco, Juan J. Construction Services, Engineer Joward Agaraw, Willie and Tess Payuan, Christine and Joy Payuan. Birthday, Lucila Mendoza. Para king makapasubaling kayadwanan. Para king makapasubaling kayadwanan di Jeffrey and Christine De Leon, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Noel Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and E.J. Valentino, Joseph Emilio and Ethan Di Giacomo, Mike Melody Gabriel and Micaela Yang, Devi and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Minerva Redward, Concepcion Carissa Marie, Charmaine Ronilo, Rain Jasper and Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Giampalo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J. Sibon and Mylene Bitug, Elisa Angeline Mariano, Conrado Jenny Mariano, Carmelita Maria Carmela and Maria Manuela Cueva, Jen and Janice Bermudo, Apollos and Peaches Ocampo, Tita Gosum, Crisanto Santos, Joshua Angeles, Jay and Chica Rayon, Mark Henner and Jeremy Paharit, Michelle Ann Paharit, Arturo Torres Jr., Mary Grace and Roy Datoy, JP and Juby Sason, Yuji and Marie Chris Sason, Allen and Manette Maglalan, Rex and David, Rochelle Marie Chipe, Joseph Benner Ocampo, Reyes family, Francis and Chris. Para king malagwang kapaldanan di Consuelo Mendoza, John Edward Mariano, Almario Manlutak, Carmelita Manlutak, Monica Tungol, Marites Sebastian, Ropina Ocampo, Natividad Ocampo, Ines Gosum, Norma Gueco, Elizabeth and Ernie Etiague, Ruming Ocampo, Jose Ocampo, Rosario Gilas, Chica Rayon, Stephen Martin Manlutak, Rina Cayanan, Alfredo Cayanan Jr., Josie Inco, Lucia Flores, Roelio Conanan, Marieta Cyril, Wela Janjan, Raquel Rayel, Joel Edna Roman, Doktora Aleni Aurelio, Lorna Between, Ronel Ivan Salonga, Jeramin Victor Prancher.
Para king kapayapan ding kaladuada di Jerome, Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Pelino, Salome, Jose Senior, Isabel, Gloria, Gilbert, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Amo Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalla, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Proilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Valenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Reblada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Evelyn Aguas, Jesus Tayag, Guillermo, Beatriz Magdaleno, Severina Andres, Clara Lidia Paule, Ernesto Alfonso, Banjo Serrano, Roberto Wang, Arnel Kasupanan, Simeon Maria Godofredo Tayag, Getulio Lucina Eduardo Calma Sr., Jennifer and Rafi Bisda, Feliciano Sr. and Jr., Modesta Erlinda Joselito, Luis Corazon Emanuel, Isidro Maria Erico Mariano, Jose Lopez Fortunata, Jose Gasa, Maria Jesus, Gloria Valentino Jaime Marisa Cristina, Vivencia Jolica Terence David, Caleb Lorenzo Nicolas Iluminada, Corazon Presi Gliceria Andrea, Francisco Bernardo Nicolas Rafaela Manlutak, Eustaquio Felicitas Roque, Catalino Lidia Manlutak, Leonardo, Edgardo Manlutak, Crisanto Gosum, Nicolas Apolonia Herminia Herminihilda, Victoria Pablo Felipe Conrado Maribic Julieta, Hob Karel Joan Clelan, Cornelio Marcelina Dionisio Melvin Dalugdugan, Tessita David Castor Auring Santiago, Erning Sevilla, Jesus Soriano, Senon Nick Arcilla, Soriano, Palacio Mariano, Marcelina Turla, Salome Roque, Carlos Roque Sr., Teresita Dizon, Serapin Rosalinda Victoria Marcelo Justin, Ernie Pablo Mirna Jimmy, Benita Pacifico, Jerry Alice Alfredo Sr., Teresita Ruben Sr., Elena Reynaldo Saturnino Yolanda, Ramses Cesar, Jonicia Emilio Cornelia Wilmar Bonifacia, Encarnacion Genaro Maximo Ramon, Tikang Irene Cecilio Benedicto Arsenia Inco, Maria Arsenio, Veronica Inco, Mariano Turla, Emerenciana Salvador, Reynaldo Torres, Luis, Luz, Reyno Jose Flores, Ronnie Ray Clarita Carlos, Jimmy Pedro Victoria Rosendo, Maria Gasa Ines Laico, Antonio Jesus Joy, Jose Bustos Sr., Jose Vergara, Adriano Laico, Juanito Maglalang, Federico Parico, Felicidad Parico, Feliciano Bautista, Antonio Beatriz Bautista, Julian Pasencia Karanay, Marcial Felisa Simeon, Dante David, Tita Tixon, Jimmy Bitug, Jose Apolonia, Mariano Escolastica, Jesus Emerenciana Miguel Maria Juliana, Among Damaso Inco, Claudia Corazon Lisel David, Virginia Felix Aurea, Nestor Ricardo Eduardo Bernardo Roberto Agustin, Diosdado Melanio Elena Lucila Corazon Ernesto, Dolores Castro, Nelson Edelin Cunanan, Danilo Sarmiento, Ricardo Bitug, Telesporo Luna Jr., Encarnacion Telespoco Jr., Cesar Francisco Bienvenida, Roberto de los Santos, Josepina, Romeo Baluyot, Teresita Tobil, Mark Anthony Tinco,
At ding maldang kaladwak in purgatorio, lalong-lalo na retangalanang makagana ka karela. Ayaw, Clayton. Atinta mo pong special collection, kaniting misa. Muna, para King Saint John Vianney Collection, Episcopal 100%. Kadwami parakilya naman iting special collection para karing basic ecclesial communities. National 50%, regional 25%, archdiocese 25%.
pamungan, banding sabla lumabanggan. Lalumisang kasantingan, lalumisang papamungan, banding sabla lumabanggan. King lagyo ng iba, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing sala ng Espiritu Santo, manatili kay kayungan. At kay kaan timurin. May pagat panapon po kay kayo. Maya pagat panapon mo naman po. Tauli ng Domingo, king pamapalino ng ginutang Yesu Kristo, tungkol king tinape ng biye. Yan pang nakikatamo ing sarili na antimong tinape at nung tanggap ta kaniti kam tantamo ing biye alanganga. Bata maging marapat masusi kaniting banal na misa, sisyan talangeni ring kekatang kasalanan. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tuto, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip pamano at dapat, at miyay liwang kakulangan, ulinitay panigapuko kan Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel, ampong santo, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Hayaking Diyos, kapatasan, at mahaya, maligtaw ng kaluran. Hayaking Diyos, kapatasan, at yan, mahaya, maligtaw ng kaluran. Manalangin tamo. Ginuming Diyos, ing sablang katutuan ni Batke ka, at bukod mong ikaw ing magdalang pamisan meto nga puso, ipagkulbo sa king kekang balayan, ing tulang makarandam king kekang amano, at ikaw king kekang pangayatsu migit king biye mismo. Manano na sanang ing sablang makagyam kaniting magbayong yato, magsilbi mong tumaid kaya kami, king kapayapaning kekang kayarian, ayena ay bieniting yato. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Pamamasang ibat, king libro ng Osea. Tinipo na lang Osea, karing Sikem, ding sablang tribo na ning Israel. Inawas na laring makatwa, ring pamuntok, ding ukum at ding talapanimuna ning Israel, at mintala, king arapaning Diyos. Nga ng Osea, karing sablang tao, nung kayo bisang sumuyo, mamili kayo ngeningal doyti, nung kanino kayo sumuyo, karing aliwang tutunggendang Diyos, asimbandaring pipumpunan nyo, karin Mesopotamia, oring tutunggendang Diyos, ding Amoreo, ning labwad, angeni panuknangan nyo. Dapat ako, ing pamilya ko, ing ginu, yaing ke kaming suywan. Ngarang may kibat ding tao, miya kapilan man gulutan ing ginu, ban sumuyo, karing aliwang tutunggendang Diyos. Ing ginong ke kaming Diyos, linwal na la, ring mga tuwami, at ikami, ibat king pangayalipan, karin Heyipto, at ikit mi, ing mala, adepat na. Iningat na kami, nuke man miras, karing labwad daring sablang bansa, adelanan mi. Inya, suywan mi ing ginu, uling iya, ing Diyos mi. Ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, takman yuman at akit yu, kaya pa naninggino, kaya pa naninggino, kaya pa naninggino. Tutukitangan po. Takman yuman at akit yu, kaya pa naninggino, kaya pa naninggino, kaya pa naninggino. Takman yuman at akit yu, kaya pa naninggino, kaya pa naninggino, kaya pa naninggino. Pasalamatan kayong Ginoo kapilan pa man. Labi ko elatok ng pupuri kayo. Ing ginuyaing pagmaragul ko, makiramdam kayo at tumula, ikong mayayali pusta. Takman yuman at akit yu, kaya paninggino, kaya paninggino, kaya paninggino. Lalawan alaning ginuring matulit, at karelang saing singke ang pakiramdaman. Dapat malulami ang lupa na karing taong darapat pamikasala. At kaya lang lipulan, ban makalinguan na. Takman
iligtas na ninggino, karating sigalot. Ingatan na ninggino, nanumaning mapalyari. Metong man karing kayang butol, alang mapakli. Takman yuman at akit yu, kaya paninggino, kaya paninggino, kaya paninggino. Ingdewa kaniyang makamate, king makasalanan. Detang masama karing banal, tanggap lang kaparusan. Iligtas no ninggino, ring talasuyo na. Alang tugpang parusa, karetang magsantong kaya. Takman yuman at akit yu, kaya paninggino, kaya paninggino, kaya paninggino. Takman yuman at akit yu, kaya paninggino, kaya paninggino, kaya paninggino. Pamamasangibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Uli na ning kay kayong pamangalang kang Kristo, pasakop yu ing sarili yu, king metong at metong. Ikayong babae, pasakop kayo, karing sarili yung asawa, anti mo ing pamisakop yu king Gino. Uling ing lalaki, yaing buntok na ning kay ang asawa, anti mo Kristo, yaing buntok ng iglesia, ake ang katawan. At yan naman, ing talapagligtas na. Nung makananuneng sa sakupan Kristo, ing iglesia, makanyan mo naman ing babae, sukat yang pasakop lubusan, king sarili ng asawa. Ikayong lalaki, luguran niye, ing sarili yung asawa, anti mo ing lugod ng Kristo king iglesia. Dinawo na ing biyena para king iglesia, ban mi talagaya ing iglesia king Diyos, king upaya ning amano, kay bat ning lininis at inos. Depat na iti, ban mi yarapya, king kayang sarili, ing iglesia, amit mong legwan, alang dungis o kalumpis nanuman, banal at alang kapintasan. Sukat ning luguran ing lalaki, ing sarili ng asawa, anti mo ing sarili ng katawan. Ing lalaking malugod, king kayang asawa, malugod ya, king sarili na. Alang tawong masama, king sarili ng katawan, nune pakanane at sesen, anti mo ing darapta ng Kristo, king iglesia. Dake nakatamu ning kayang katawan, anti mo ing sasabyaning kasulatan. Uli na niti, lakwane ning lalaki ing kayang tata at ima, at makyabeya king kayang asawa,
at ilang adwa maging metong lamo. Ating maragul a katutuan na pakilala na niti, ing kawugnaya ng Kristo, ing iglesia, ing amanwang ko. Ing amano ning Gino. Salamat king Diyos. Dingamano mo Ginoo, espiritula at biye, at tilo keko, ringamanong babyebye, alanganggo. Ing ginumanatili ake kayo. At kekan timurin, Pamamasa king maya pabalita agpangkang sanuan. ligaya keko, o Ginoo. Dakal ka ring alagad ng Yesus, sinabi ra, masakit ing sasabihan na, nino im makatanggap kanyan. Dapat Yesus mismo balo na king mibubulungan la tungkol kaniti. Inya sinabi na karela, magugulo kayo pamisip kanite? Onong akit tiepa ing anak na nintaw, a magbalik king kabilyana king minuna. Ing espiritu yaing babiye-biye. Alayang ay biyeing laman. Di nga manong sinabi ko ke kayo, espiritula at biye. Dapat ating mapilan ke kayo ay maniwala. Uling manibat king kamumulan balo ng Yesus nung nino ring maniwala at nung nino ing magtaksil kayo. At nga na pa, itiyang sangkan nung bakit sinabi ko ke kayo, king alang nilapit kanako, subali mo nung buryana ning ipa. Manibat na kaniti, daka na ring alagad na ring pepaying gulot at enamekyabe kayo. Inya sinabi ng Yesus karing 12, ikayo, bisa kayo namang mako? Nga nang may kibat Simon Pedro, Ginoo kenu ke pamunta, atilo ke karing amanong babyebye alanganga. Maniwala kami at balumi nangeni king ika ing banal ning Diyos. Ing may pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keko, o Kristo. Pasibay po maya pagat panapong kay kayo na po. Misan po kaya be koreng ka na akong paunakan, mengan keking metong restaurant, at kesa ing waiter kuna ning order mo, di na nakang listahan. Po. Ating mga lating kwadrado ka rin, i-check mo nung remaining pa mga naini. Yapin, sisig nga na, siyempre, check. Crispy pata, siyempre, check. Po. Adobong bangus, check. Pakbit, kinros de rin paunakan ko, kasi alam mo ang guli rin paunakan ko eh. Lagat apalya, cross yan naman yan kasi mapait. Po. So, i-check tala rin burita mo at i-cross tala rin ang etaburi. Kaya may ito ng humilyang Pope Francis, yung katang Papa, maralas ka no, dakal ka rin Katoliko, may ngari lang cafeteria Catholics. Karinderya Catholics. I-check mo yung buri mo at i-cross mo rin ang buri. Po. Paman niya baba ng Domingo, check.
Pamaglimos, karing kalulu. Check. Pamagayuno, check. Pamangiling king karni, check. Pamamatawad karing may kasala ka, wrong, pwede yan. Pamikasundo, karing kasalang mo, yan naman pwede yan. Kamamatol, yan naman pwede yan. Mamatawad, yan naman pwede yan. Isto pong makayaning gagawan tamo kayang kasalpantayanan tamo, may ngaritang karinderya, may ngaritang kafeteria. Diatang mayan, ilang gagawan tamo, itang medyo adwa ng mabait ng kaya katang kasalpantayanan, ilang leleleta mo. Mamiyak pong halimbawa, potang misa, panetang sasabihin ng pari, daptan niyo iti bilang kapigaganakan ka na ako nga na. Po ba nung darandaman niya ita niya. Do this in memory of me. Nanuitang iti, nastong gagawan mo, gagawan making kapigaganakan ng Kristo. Nanuitang iti, daptan niyo iti nga na. Do this. What is this? That if you do it, you are doing it in memory of Christ. At maralas po, ing pangaintinita kanita, yapining banal na misa. Balang simbata mo, gaganakanta mo itang gawa ng Kristo para kay katamo. Pero palagay ko, luwayin mo rin ng sabihin ng ginuitan. Daptan nyo iti nga na, nanuitang iti, nung makanano ng dinauning kayang katawan at daya para kay katamo, makanyan mo naman dapat indaraptan tamo. At balang idawon tayo yung kay katang sarili karing aliwa, daraptan tamo ito, king kayang kapigaganakan. Alwa po yung pamanyimba mismo, nunay itang tunay pamamyeking sarili. Istong gagawan mo ito, istong babimay sarili mo karing aliwa, potang simba ka, maging makabaldugan niya yung misa. Ing misa, tungkol ya king pamigaganaka, king pamamyeking sarili. Nyapin, nung kem paruminggo, maimut ka, kay ba't simbakan Domingo, mekad, alayang kabaldugan kayong misa. O kasi naman, yung misa tungkol ya kayong pamamiyaki sarili, kayong buong Domingo, maimut ka. Alay pong pamiluwa kayong misawa ne po. Kalimbawa, ating kong asawa, silver anniversary kami, kanyang date na ning kaya kaming silver anniversary, dininang kayong rosas. Ing asawa ko na intindihan ng rosas. Bakit? Kasi kilog daring 25 ban mo, para sakitan ka eh. Nung aldoldo, paano sakitan ka? Kaya ba't dinan kayong rosas, potang silver anniversary mi, maging makabaldugan niya kaya? Ay, intindihan niya kaya, yung buri ng sabihin ng simbolo nga ito? Baka halina yan eh po. Kasi itang background o itang context to, alayo ka rin. Niyapin, king ebanghelyo tamong ngeni, ating epamikaintindi, o ining sasabihan ng ginutang Yeso Kristo, o iniing pangaintindi da rin makirandam kaya. Para ka rin makirandam, importante yapin itang tinapi ababyan ng ginu, karela. Apay papakana, kanyan danupan la. Ingaman naman ng ginutang Yeso Kristo, yaing kayang sarili. Itang kayang pamamyeking biyena, antimong tinapi ng biye para kay katamo. Nya, aluay itang material at tinapi, nunay itang tinapi, amanibat, king kayang amano at dapat ababye kay katamungan. Nyapin, naning buri ng sabihin ng pamanukikang Kristo, imburi ng sabihin ng pamanukikang Kristo, yapin itang akwa tayo pamisip, akwa tayo pangimut, akwa tayo pamamangano, inga pong Ginoo. Na deta sanang paulagan, na ilang paulagan tamo. Itang kayang mission, iyang kaya katang mission. At nung nanularet ang kayang kaluguran, ila mo naman din kaya katang kaluguran. At intapong kanta kayong misa, ing pamagat na Christify. Christify, buri na sabihan bala mo, may babad ka kayong pangataw ng Kristo. Patuling may babad ka king kayang pangataw, ika maglasa ka namang Kristo. Ano po? Pota pong matutukso kang manakitan. Ano po?
Mas matas ka grade nung mamirayit ka eh. Mas saguli kang malikong pera nung mangurakot ka eh. Pero pinili mong maging tapat. Christified. May Kristo ka. Penasakit na ka. Kasaguling manablas, pero kesang manablas, may matawad ka. Christified. Saguling maging bastos, pero kesang maging bastos, pepaltong mo yung galang karingaliwa. Christified. Ala namang papansin king mayap mong daraptan, pero sindo mo pa mo rin. Christified. Patoy ta po sigurin burin ng ipayabot kay kataman ng Ebanghelyo ngayon na akwa tayo pamisip. We acquire the mindset of Christ. That we think, act, and behave and conduct ourselves like Christ. O ito po imburi ng sabihan ng tunay pamanukikang Kristo. At o ito imburi ng sabihan ng pamanunguta mo, king tukita mo kaya hanggang. Niya sinabi ng Jesus karing kayang disipulos, ako kutang na mo naman kaya katamong ngeni. Lakwan niyo ko naman. Pero sinabi ng San Pedro, Ginoo, kanino kayo pamunta? Ika ing amano ning Ginoo. Ika ing babyebye kay kami. Niya, sana po nung akwa tayo itang pamisip ng Kristo, ita mo man, takmanta mo itang karatunan, akwata mo naman itang kanawan, apangako ng Kristo kay katamo. Niya, uita po sana yung grasya adwanta mo kayong misang iti. Na sana, di kaya katang pamisip, amano dapat, ilapin din kang Kristo. Para pong First Friday, panalangin tamo, make our hearts like unto thine. Sana, gawan mo ring puso mi, antining keka. Iya pong grasyang adwanta mo ito, king misang iti. Talakad tamo po at iyagkas tayang miyag na nagnan, ingkay katang sasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tuto, linalang king banwatiyato, at kang Heso Kristo nga nakabugtong nga ginuta mo. Pengagli king upayaning banalay Espiritu, mi bayit kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku king krus, metet mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungal 12 nubliyang mebye, pepaitas siya banwa makalukulok, wananin Joseph pang mayupayang tuto, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum karing mabye, ampon may nga mate, sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at kimbialanganga. Amen. Jesus balo na ing emarayo kaya katamo, at intaong emaniwala. Isyagtan, tana ing kaya katang kasalpantayanan king kredo, king sasalpantaya ko. Manalangin tangi ni para karetang elubus makirake king kaya katang kasalpantayanan. Ngatang sumabi, Ginoo, bustan mong sunlag kaya kami ing sala mo. Ginoo, bustan mong sunlag kay kami, ing sala mo. Para ka ring Kristo, metong yamong ibat king panawon amalambat ng milabas. At para ka ring manakit kaya bilang paintungol ning yato, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag kay kami, ing sala mo. Para ka ring bisang magsalita tungkol kang Kristo, at para ka ring magdulap, karing amano ning biye ay bat kaya, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag kay kami, ing sala mo. Para ka ring makapibata karing amano ng Kristo, at para karetang matatagil king sasabiana, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag kay kami, ing sala mo. Para ka ring bisang maniwala, at para karetang pagkalungkutan da, ing ela makapaniwala, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag kay kami, ing sala mo.
para karetang manakit kang Kristo, ay may git king metong amakatawong tagimpan, at para karetang magmula ng maniwala king i-Kristo, yaying anak at tandaning Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag ke kami, ing sala mo. Para ka rin kay katang kamag-anak at kakaluguran ay sasalpan tayo. Para kay katamu naman, uling kailangan tapang dakal asulungan, king kay katang kasalpantayanan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag ke kami, ing sala mo. Ginong Jesus, bustan mong dina na kayang maragulak kasalpantayanan ning ipa. Ban lumapit kay keka, at ika ay maging ginumi, manggaman king alanganga. Amen. Manalangin kayo kalaguran kong kapatid, baning kay katamon daon, matanggapi arapaning Diyos, sipang mayupayang tutu. Tanggapani saning Ginoo, itindawon karanggamat mo, kingi kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kay katami kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakadulong Diyos, ingganap ng sakripisyong Yesu Kristo, gawa na keng balayan mo. King kay kang lugod, pagkaluban meng kapayapan at pamisan metong ingke kang iglesia. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Inginu manatili ake kayo. At kekan timurin, Iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayo inginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, oy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yeso Kristong ginumi. Kapamilataning kayang krus at pamanyubling mebye, kinabus mo kami king alang kapupusan na kamatayan, at inaus mo kami king ligaya, aginawa ke kaming lahing pinili, suging saserdosyo, banal abalayan, balen ay iniwi. Numan ka rin papasyag milaring mayupaya mong dapat, uling inaus mo kami, ibat king karulumduman, ban miras king sarili mong makapagmulalang sala. Ulinita, kambering sa blangkoro, ding angheles ka rin banwa, daralit mi ing kekang ligaya. Layon makiabe alang tuknang babye kapurian keko at ngaming kakanta. Dominus Deus Sabaoth, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, in gloria iatu, in ligaya, in gloria. Hosanna, Hosanna, in catatas natas, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, benedictus vivedi, in nomine Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Sanctus Dominus Deus Tunay ka pin banaloy pa, ikaw impanibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalang pumi, pabanalan mo sana detingain king espiritu mo, ban para kay kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwane ing tinape. Pepasalamat siya keko. Piraso ne at binyene ka rin kayang alagad at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Itiya ing kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinwa na nga susing kalis, pasibay yang pepasalamat keka. Bidyene ing kalis ka rin kayang alagad at nga na tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Itiya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Mi bubu para kay kayo at para ka rin sa belang tao, bangketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Inyang inigaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng miya bening anak mo. Daraon miya kaya iting tinapening biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapakumbabaming pagamuwa mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan may pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ake kaming Obispo, ding kaparian, at ding sablang makapadurot ngeni king kekang altar. Ganakan mula man ding kapatid ding pepaynawan at maninayang subling miye, at ding sablang mayang unabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, ing birhenen duning Diyos. Kaya bidiring apostoles at ding sablang santos, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngini anting meto nga pamilya, manalangin tamo king ipa, karing manong likwa ng Yesus kaya katamong. Ikabus mo kami ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bat king kasupaning kaya kang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatangan ng Yesu Kristo, kaya kaming talapan at bus.
O ginuming Yeso Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwang ko kay kayo, ing kapayapan babiya ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia. Pamayapan me at bilugan ang pangking kaburian mo. Ikang may biyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginumanatili sa kapilanman kay kayo. At kekan timurin. Ipakita po ang imikakametong tamong king kapayapan. Kapayapan po kay kayo. Niyo ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yatu, nawan tamong mayayaos king dulang ning kordero. Gino ek matampang tanggap keko. Dapot yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Bayo tapo lukluko po sa muli. Bayo tapo mamupus, burik yang ipaklalay sarili ko. Ako po'y Father Josel Henson, bayong installed the Cura Paroki ng Betis. Ne po. Ya matula kong akit na kayo, king misang iti, at sana karen tutuking Domingo, mikita kong pasibayo. Ya dakal pong salamat king kayong pamananggap.
Talakad mo po para kintauling panalangin. Ginoo, mananon na sanang iting Eucharistia, pasulungan na karing pusumi, ing pakayap ng upaya ning kekang lugod. Antabayanan na sana at panimunan ning kaming pamagkapilit munye tula keka, karing sablang bagay. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Atin tapong special collection, kaniting misa. Para po king St. John Maribiani Collection. Episcopal, 100%. Kadwa makaparkilya naman iting special collection para karing basic ecclesial communities. National, 50%. Regional, 25%. At archdiocese, 25%. Talakad po para kintauling bendisyon. Ingin manatili kaya kayo. At kekaan timurin. At bendisyonan ako ng Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa, at anak, at banal Espiritu. Amen. Ing misa may arine, kang Jesus tamunta, at kaya ing bi alanganga. Salamat, King Diyos.